se vidi. Da mi Krešo kaže, bravo brate, hvala ti šta me reklamiraš. S nama je Ante Cinot i on svira na Lost Talk festivalu. U bendu Green Burns. Green Burns. Kad si napravio taj projekt Green Burns? Album je izašao 1.9. Ne, kad si napravio projekt, kad si došao u ideju da to nastane, da to postane? Misliš s imenom ili s muzikom? S muzikom, mislim, to. Odavno je već to u planu, samo nisam nikad izrealizirao. Zato što sam odavno već imao stvari, imao sam dosta stvari, još uvijek imam dosta stvari koje su odavno, a nisam ih izbacio. Tako da samo reći skupija par stvari koje sam imao već odavno. I onda ih složio sve zajedno, jel? Dobro. I napravio album. To je bilo otprilike tako na igrati. Čekaj, znači album je onda napravljen? Je, gotovo, izdan je album. Izdan pod... Vidio sam da je izašlo na portalu grada Kaštela, koji mene nikad naravno neće reklamirati jer psujem jebem ti mater. Znači tamo sam prvi put sinja za taj tvoj post i kao povirio sam baš na neki rock style, ja nisam toliko u rocku, ali skroz je dobro, tako znači koliko album ima pisano? 8 pisama, 40 minuta negdje, ali što se tiče žanra, nisam se baš ograničavao, jer smatram da kako bi rekao, nije se potrebno ograničavati, ovdje albumu ima elemenata bluza, rocka, grunge-a. Evo tip navesti. Imaš li u planu da radi dalje muziku ili je sad to samo testni album koji će vidjeti tvoju perspektivu prema tome, kako bi rekao? Stvar je što ja u kompjuteru imam još materijala za 2 albuma. Dobro, znači tako da planiram izbacivati definitivno još albuma i pisama. A reci mi band, kako si složio band? To je sve znači tvoja muzika, jel tako? Ovim putem tražim da se jave ljudi koji sviraju gitaru, buvanj i klavijature. Da, jer to nemam. Imam basistu, to je moj kolega koji radi s menom na poslu, ali ovo ostalo nemam. Tako da ove godine ću ja bi na gitari, otac mi, Ivan Cinot, Jadran Dučić-Iću, koji je, ajmo reći, tu da upadne. Aha, znači imaš te, ajmo reći, pomoćne glazbenike koji se ulete tu, ali zapravo tražiš muzičare stalne da se... Jel ih tražiš ovdje na području, jer sam vidio da si aktivan u Zagrebu? Tražim ih na području, bio sam u Zagrebu prije, od 10. do 12. sam živio u Zagrebu, tada sam ih tamo tražio, ali sad ih tražim ovdje. Znači ovdje isključivo u Dalmaciji, jel? Da, je. Šta ako je neko s otoka, ali plaćaš putne troškove? Ne. Dobro, te trajke, mislim nafta je poskupila, brate. Je, istina. Luksuz. Reci mi, znači još 2 albuma imaš sa strane, dobro? Mislim 2. Ima materijala sigurno uru i video nešto vremena. Video spotovi su u planu? Pa nisu u planu, ali volija bi, jel? Volija bi kad bi se nešto izrealiziralo. To ćemo još vidjeti. Najdraže pivo. Da. Samo žestoko. Okej, koja ti je najdraža žestoko? Travarica. To je to, trun, brate! Znači u Zagrebu se bija koliko, više godina ili... Nije bija sam 2 mjeseca, sam bija gori, zato što sam... Jesi čuo za Porazijom, oni su u Zagrebu? Nisam, sam vidio na tvome kanalu neka videa, tad sam prvi put čuo. Nemoj zajebavati. Jesi gori tražio glazbenike? Jesam, našao sam neki bend, okupili smo nešto, ali to se sve onako brzo raspalo jer ja nisam ni planirao toliko dugo ostati gori, jer mi je malo dosadilo. Ali idem gori prvenstveno samo radi toga što studiram produkciju, glazbenu, tako da sad isto idem gori. Koja si godina? Prva. Aha, super. Gore dole. Znači onda si u kombinaciji, da. Znači glazbenici se traže ovdje. Da, ovdje. Džir, Influence, reci ima neke bendove okvirno da znaju Pa od 70-ih do 90-ih, rockija, grunge, blues, funk, bilo šta. Primjer neki bendovi samo. Pa ne znam, Bowie, Queen, Alice in Chains, Soundgarden, kombinacija neka, ajmo reći. Tako, super, čisto da se ljudi znaju, meni kad kažu Slipknot ja odem, gotovo. Mislim, kužiš, onda si tako najbolje orijentiran. Pa je, da. Znači autorska je muzika, nije cover, tako, super. Čekaj, šta ti sviraš koji je tvoj instrument? Ja sam... Mislim da sviraš više toga jer ti je otac glazbenik, jel tako? Ja praktički na tom albumu sviram sve. Dobro, osim bubnja koji je programiran, jel? Dobro.
Osim klavijature, to je klavira na zadnjoj pismi. Znači sviraš onda žičane instrumente uglavnom? Sviram klavir, gitaru, bas, ali kao prvenstveno sviram gitaru, iako nisam ni gitarist, ne smatram se gitaristom, nego više pjevačom, to jest izvođačom, jel? Iznosim nešto, kamo reći. Ne volim gitaru toliko, osim za pisanje pisama i tako dalje. Ja sam treba svirao bas, jel sviraš bas? Vidio sam svirao si sa Ešter Kanata šta su svirali prošle godine na Hate Stock festivalu Kaštela. Bili su predobri, onaj Rui. Kako je bilo sa njom surađivao? Odlično, odlično je. Ona je dosta profesionalno ste zvučali. Je, dobra ima, dobra pisma, sviđa mi se šta je svaka pisma drugačija. Graham Burns, da, oda. Ime iz glave jednostavno, pisao sam riči na papir, tražio najbolju kombinaciju, to mi se svidjelo i to je bilo to. Šta očekuješ od ovogodišnjeg festivala? Pa očekujem da će biti dobro, vidio sam line-up i sviđa mi se, mislim da ću biti na svakoj večeri. Mislim, naravno, na ovdje sviđa ću biti. Line-up je ludilo, da. Jel teško naći ovdje ljude? Definitivno. Jel ti se iko javio? Kad si stavio oglas? Nemam pojma, jer sam li uopće stavljao oglas u zadnje vrijeme, ali kad sam stavljao prije, nije se niko javio. Dobro. Ili je, ali ne sviđa se. Šta stavlja na Facebook, jel? One grupe i ono sve znaš. Neko ako bi bio tamo reći dovoljno konkretno. Da, jasno. Da odradi posao, razumiješ kako bi rekao. Da. Tako da ono. Ja sam u sličnim situacijama bio dok nisam napravio Derine seri. Vidjet ću, ja sam stvarno Onda sam imao problem nakon toga kad sam napravio, onda sam vidio jebate da sve ja moram. Nego napravi, daj dobar proizvod vani, da drugi ljudi kažu ej, ovaj momak je ozbiljan i ono, mislim šiba i doće ti, razumiješ? Sigurno, da. Pa je, tako sam i mislio to. Ići naprijed pa šta bude. Šta misliš vezano za muziku ovdje u Dalmaciji? Kojim putem to ide? Tvoja procjena s obzirom da si 99. godište, čovječe. Ja sam 10 godina stariji od toga. Ozbiljno? Bolno. Je. No nije puno, nego ono, dovoljno. Dovoljno, da. Ali dobro, nakon moje, ne znam, 6. godine ne osjećam više da starim. To je dobro. Da, nakon 6. Tako da praktički ja po meni imam 7,5 godina. Smatram da je muzika danas u Hrvatskoj generalno bez veze, da je stanje katastrofalno, ali ima neki dojam da će... Pa dobro, ali misliš da ti možeš to sjebat, popravit, napravit na cilja fejkere i zvizniti? Ne, zato što hoće ne cilja na naše tržište. Aha, a fuck. To je poanta. Zato što ja ovdje nemam što tražiti, meni ćeš slušat ti i još, razumiješ, 1000 ljudi u području županije, još dodatnih 1000 i vanka županije. I to je to. Tako da vam reći za ovakve stvari nema baš mjesta u Hrvatskoj, naprimjer Dino Jelušić. Evo ga, skušaj bez tablica, BMW juri ulicom. I ometa nam zvuk, samo to. Dino Jelušić, tu si krenuo. Dino Jelušić, da, mislim nisam ga nikad onako konkretno slušao, sam poslušao par stvari, gledao sam šta radi onako. Dobro, on je orijentiran uglavnom isto za vanka. Da, i u biti, nije lagano, ali se zna da je on to tija, jel? Zato što, mislim, realno gledajući on je sam rekao da ne zna šta bi ovdje tražio. Dobro. Da to nije njegovo tržište. Dobro, onda bi sigurno peva na hrvatskom. Da. Ima neke pisme na hrvatskom. Ima sve nešto izbacija, ali generalno se orijentira prema vanka, tako da tako ja planiram praktički. Zato me praktički i ne zanima puno ovdje situacija. Šta je, tu je, mislim. Ako se može disfirat, naravno, dapače, može, super, ali generalno bi volio izaći iz okvira. Zato što sam muziku tek počeo slušat sa 9 ili 10. Nemoj zajebavati, koji prvi band si čuo? Queen. Nemoj zajebavati, i meni je Queen bio prvi band. Eto, viš, odlično. Nema veze koliko godina imamo, ali Queen je očito prava muzika. Jedno, definitivno, oni su... Strejci. Isto. Floydi, naravno, malo manje, jel? Malo manje, previše ovi... Reci mi, The Police. Definitivno, volim Police, sviđa mi se Police, da. Mislim, njihov zvuk, nisam nikad baš ušao u njih, baš ih slušao, ali sviđa mi se. Meni je brat par puta to pustio i onda je skušao da sam nenormalan, onda mi upalio Maidene i nisu mi se svidjeli. Ozbiljno? Nisu mi Maideni nikad... Kakvi si sam Maiden? Ma nisu mi nikad bili nešto, uvijek ću Metaliku, brate, upali prije. Njima nisto. Mislim, ništa sam na njih, zato što realno gledajući su bija sam ja u Splitu na muzičari, Maidenu. bolesni, imaju stvarno dobru muziku, dobre pisme, stvarno vrh.
ali nije mi silo skroz. Kao što se rekao, Metallica mi više silo. Da, definitivno. Da. Prije Metallica nego Maiden. Ali- Ima onaj groovy style. Da. Znači Influenced je ipak ono old Prvi- school pravi rock. Je pravi rock 70s, jel? Možda I Bovija jesi ti slušao, ja recimo Definitivno. to nisam. Bovija jesam, jednoga vrijeme uopće nisam htio slušat. Jer mi izgleda onako iritantno. Ali- Zbog vizualnog, jel? Možda, nemam pojma, nisam ja siguran zašto. Mhm. I onda mi se u biti svidija kad sam vidio da je da razmišljamo reći, da kreira muziku onako, pametno. Je li otac utjeca na tvoju glazbenu, kako se kaže, ne znam, smjer ili glazbeni... Glazbeni smije, pa vjerojatno je onako u suštini, dubini nekoj, ali generalno nije zato što... Znači pustijat, evo ti sinko, biraj šta hoćeš i to je to, jel? Pa ne, nije mi nikad rekao moraš slušat to ili nešto, ali ja sam sam odabrao, ali definitivno je onako... Jesi preko njega čuo neki baš band specifični? Milion puta. Ne znam, EKV. EKV, jel? Onda Smak. To je isto naš, nisam čuo. Smak je XU, da. Ne znam šta sam još čuo, Strana. Pa s njim sam prvi put gledao Live Aid, tako sam i otkrio Queen. I tih bendova sa Live Aida koji su sve bili, jel, tako da praktički... Di si to vidio prvi put, na internetu ili? Ne, on ima DVD, CD šta već je. I onda smo gledali Live Aid, 3-4 CD ima nastavak, ono koliko to traje već. To je dobro šta... To je dobro šta nisi na YouTube to prvi put vidio, nego se ima pa baš sam, vjerojatno je to bila njegova, kamo reći, ideja. Kolekcija. Ne, nego ideja da gledamo kamo ću ja gledam na TV. Predobro, predobro, super. Tako da ne bi se čudio, mislim, nijem nikad to rekao, pretpostavljam da je. Znači, Green Burns, da se vratimo, je projekt koji je u suštini tek starta, po meni. Je. Još nije, ti imaš pisma, imaš sve, Javno je tek starta. Po meni je odavno starta jer samo reći već odavno pokušavam sve to izbaciti. Prostor za sviranje, di planirate u Split ići? Extra Music Studio. Tu kod vas? Da. Ajde daj, reci mi ko plavuše u BMW-u, ko drži Extra Music Studio, jel? Ivan Cinotin. Ivan Cinotin, di se nalazi tu? Bijačka 9, Kašašta Filić. Kašašta Filiću, imamo studio za koji ja još nisam bija i zna i vidio. Ali nisi bija? Nisam bija. Ozbiljno? Nisam. Zvao me tvoj otac nešto, ali sam bija u poslu tamo vamo i nisam stiga, ali nisam konkretno nikad čuo baš kako se zove. Znači on kaže imam studio, znaš, ali nikad mi nije ime tako baš dobro. Ja mislim da je i Dučan je bija, kako se zvao? Isto. Je. Znači tamo se može snimiti? Je, snimanje, sve, master, mix, snimanje, bubanj, gitar, šta da god. Sve živo, jel? Aj, baš mi je drago. Ansambli. Kad nabavim 1000 sabova, daću majicu. Naručiš, Benka majica je gotovo. Da, dobra ideja. Dobro je, brate. Hvala ti šta si nam da intervju. Svima srednji prst. Aj, vidimo se. Bog. Pušte kurac.